Eriongete Ojokotau kwa general kwape kata kui ray of hoko jaida isomayo district loko kata kui ngesi ejaiki edoli enamba kechakwata kaisare emme down kotoma Iboro lu ijaiki nete kesi kosaltos osomero lopoti kotoma oriongete kalo Joseph Akwang ngesi atabala ebe ejasi kesi kopana ichorete idwe lu ikare tomonte ni itomna kanya ndo jasi atumun kosomero lu egelegela kotoma otemo ni kanyape anatani district lo kata kui akiro nu kesi I search Ailo irongedi shakaka apotunun imoral tosi amanyanario mentorship session lo aichora tumuna adolescents ngunu lo ikaro itomona uni atoni tomona kanyangon acronym camera ke de sexual reproductive health ameneso hygiene acronym camera ke da mumu okalia kida de kasene da kopani no enyalasi kwa benate senyi atakita kwang ebe akora kesi idolu sapaka ipesur kosomero ikalu Iboro lu egelegela kanu kesi aidaraila ka aitikitiki idolu ipesura du konor kapotunun erongo akechapa pabereki perosa yake ni kesi asabunyu correctio kesa bucket we have given them knickers kede pants and isapa kede pesur jake boso kesi kede shavers no anwai talano na ibosho no ya kwa penati kirdidin kede bodo popunen molap gumnene so apesur me dishak oponente potete ne peta atomonakan olap anepo tu ngaran piece of case because we've created a group. There is a group antenatal where we've separated them in ages, and you know these adolescents have specific challenges. We assess them during antenatal, so we book them early for referral. Ipolonga yala manwe amejeri yongotela ray of hope katafi because it has surprised me. Iboro lo jaiki era Iboro lo encouraging article for illustration. Arora parashan wasio. I'm just asking myself if those days sio araijadu period sai si alusubu. Akotonga ichola kina uriaka ai ngarakini ai supporting iriongeta katani. Ai chorakini kechiduwe iswama unuskati mun mama paiki nore. Edward Moro le pamerone kotan kaloto roma ikota kirone nda ngesi abala ebe walapalo atuboribon edomonteke ya pesi musagoni unilu eurikinere idwelu didi nepetai kopekwa na ine roni ejaike sisilu walapalo bia na tuboro kaita uni recording ata na yuni awori akiuni ndo poto ni tebea kuspesi record ni tinki pesi takala chora kinkesi umuno kila kesi danyonti aishomo kada ajala kina lingana awurun arai apotune kospesa disha chora ina kesi raisa cha ndio jauto somero apala upake papero na jauto somero kedari mata uria eja sungono da moya mere nzilania mwalimu na kotorma primary school koreda senior woman teacher ngesabala ebe anyoto isapaka apesuru kosomero kalushan kiningesi nara emame agangat adio kama eja siuria kake wanyo enabala pesu kedisapa ara dropouts epol nara chia pesu velocity nara apotun mama agangat neja sauria around from 15 to 20. Yes, Pesumun, just a new, and like last year we had 5 mothers. This year we have a doke. They can appreciate it. Do it jaute ne mamecho. Mutanga bucket kasabunyu keda pads kede pale. Keda muk da do mutenga sai sira ringe sedeki. Ayala mona na kena bucket keda sabunyu keda pads keda pale keda muk. Kanuka TV East, France Ochin. Kwa district Kalo Katakwi.